ikipe y'igihugu Misiri barayipasa. Attention, aragucenga aragusubiro cenga abantu Hassan imbere y'izo goal. Yasser Ibrahim. Terekamo neza cyane. Yasser Ibrahim bikoza mu gice abanyamisiri bamuzamura umupira mwiza cyane kabisa. Uyu mujena muhanga ajya mu kirere ashyiramo detante y'umupira awuturutsa ukupira trajectoire uvi mu ruhande rw'iburyo ahindura umutwe umupira werekeza mu rushundira. Terekamo neza cyane. Metero imwe za metero 45 umusore w'imyaka 33 umudefanseri machachari afungura amazamu ku ruhande rw'ikipe ya Misiri. Homa lahaba. Igitego cyiza cyane. Profita uburebure bwe cyane nk'ubw'ikirunga cya Karisimbi. Asumba kure cyane Martinez mugufi. Tereka micumu ry'umutwe umuzamu Emiliano Martinez rwose amera nk'uwagiye muri studio foto neza habe no kunyeganyega wagira ngo ni ikibumbano. Umutwe mwiza cyane. Ariko Yasser Ibrahim ikirakoze arababeshye arasimbutse asumba Lisandro Martinez. Ageze mu kirere Emiliano umuzamu yibwira ko umupira agiye kukupa trajectoire ngo awohereze mu gindi side aho umupira wavaga. Oya n'umundi akubye trajectoire ahubwo yibeshye ko ari buze kushyira mu nguni ya ruguru ahita ahonda umutwe w'umupira waruturutse. Amatipe ya Yasser Ibrahim urebye neza niwe Clement agiye gusimbura muri Smuha. Kuko iyi sezo Arahiri yaramutwaye yari yamutiye avuye muri Smuha. Smuha yamugurishije muri Arahiri. Urebye rero logiquement niwe Clement agiye gusimbura. Kuko bakina neza mu mwanya umwe. Niko bimeze. Amufijene gafite challenge ikomeye cyane. Abafana ba Smuha bazatwara nanganga kubera batsinda igitego bahita batangira kumutekereza ko nawe azajya afasha nk'ibi. Niko bimeze. Ahubwo yo post nshakira amafoto y'imenyi mi posting batarabintanga ese bo bagiye kwitabishiraho. Aba bakurikiye nshakira ifoto ya Yasser Ibrahim ni ya Clement mu kuranona uzinyohereza amasegonda. Yasser Ibrahim. Aya minota 17 Misiri kimwe cya Yasser Ibrahim umusore w'ekipa Al Ahly yaguze mukura muri Smuha. Tereka umuntu asari ya kufra ikipe y'igihugu ya Argentine. Karita yakuyemo umufaransa ko managenda akora ku mufuka ariko nkurikije ukuntu Misiri bari kwikorera amakosa musifuza akagenda ayikasa gake. Byashoboka bitese ko Argentine itagera muri kimwe cya kane bibaho. Bagomba nyine gukasa abanyafurika bene wacu. Messi ni gute yaviramo hano ntibishoboka. Gukangamo gake. Ako muri Al Ahly nta amaze igihe akse. Nta amaze igihe. Muri Al Ahly ndabona amafoto mfite menshi cyane yambaye imyenda ya Al Ahly. Nibyo. Ahubwo yavuye muri Smuha kera nibyo. Muri Al Ahly amazemo ari mwaka wa karindwi. Attention penalty ayitanze nabivugaga mu kanya. Penalty ikipe y'igihugu Argentine musifuzi François Taxier ati mwamutaze tagiri afiko ari yabacitse. Penalty. Abanyamisiri barakangutse bati ibyo ntabwo ari byo.
atongera ubirebeho neza cyane baza Vale. François de Texi arababwira ati mwe mwitonze na Vale nyibaze muteze pe ano no rucabana contact yabayeho rwose contact yabayeho uwo bita Haisem Hassan uyu musore w'umwirabura rwose yamuteze pe Haisem Hassan ako hantu Haisem Hassan yamuteze rwose. Rodrigo de Paul barimo barabura n'ikizi bashaka n'ikarita penalty ikipe y'igihugu Argentine agiye kwitera. Messi arashaka igitego cya munani agakomeza gusiga Mbappe ndetse na Haaland. Penalty eshanu zeruka. Messi arasema imwe. Messi arahagarara aratuza arebana n'umuzamu Mustafa Ahmed Abdelaziz Mohamed Shobeir, muzamu w'ikipe ya Al Ahly. Messi, attention Messi, penalty Argentine araza kuramo muzamu Mustafa Ahmed Abdelaziz Mohamed Shobeir ikuramo. Sevinga neza cyane ayitera iruhande rw'iburyo hariya iruhande rw'ibumoso mbega umuzamu arapangurura abwira na Texi aturi muratugenda uratubuza kwisanzura aturi muradukasa uko ushoboye atari ku iyi match ubona turakora ibitangaza. Mbega umwana w'umuzamu ntabwo barasimbuka umupira boxe kuraho ari kumwe muri staff ya Misiri bahita murambikamo ikarita y'umuhondo. Texi yarimo arababwira ati mwitonde baba we. Leo Messi ahita yijima mu maso habaye nk'umuntu ugwiriyeho nijoro. Leo Messi kiza ngumuzere Texi. Misiri barakiza Sarara ufata attention 2-3 ni Misiri. Sarara uhande attention baramusirika arayipasa Hasaim Hassan arinjira muri box isho goal. Mustafa Mohamed Zaki Abdelaouf arongera. Imana ntabwo ibeshya, Imana ntabwo ari bayari gasora kosora abantu. Misiri irongera ukora akantu Leo Messi Kucitini urata usebye usuzuguritse. Mustafa Mohamed Zaki Abdelaouf all the way from Cairo Misiri kina piramide umwana muhanga cyane ariko si urenze harenze Mo Salah mumwita King Mo Salah ntabwo arananirwa. Mo Salah azamukana umupira kora ibirometero birenga 25 zamukana umupira ucomeka neza cyane. Mbega abana bakina agapira keza kabisa. Mustafa Mohamed Zaki Abdelaouf aravuga ati wa mufaransa witwa Texi na bene wanyu mwanyangiye igitego ariko reka mbereke ko nsare gatanu Allah subhanahu wa ta'ala terekamo igitego cyiza cyane. umwana uvuka Alexandria hejuru mu byambu bya Alexandria mu majyaruguru ya Misiri terekamo igitego umusore w'ikipe ya Pyramids FC ikipe y'igihugu ya Misiri kwa Farao 2 sanyarazi Argentine ubusa piga yeye tena piga sana. Messi Mo Salah the king. Yes, nongera mbibutse neza cyane ko abana bakomeje kwakirwa bafite hagati y'imyaka no Croatia yari mufite no Croatia 2018 wari inshuti na Macron. Attention aragaterura Messi nanone byigana mbere izo mu barakiroto biracyakomeye isho
na ndani Messi. Ibi ni ibiki Leo Messi ku citini narazamo ibitego 8 terekamo ishoti rikomeye cyane. Abanyamisiri bagiye kuba nk'abanyasenegare gutsinda 2 bakabyishyurwa minota ya nyuma. Umunota 83 Leo Messi yishyura igitego yishima cyane, kimwe mu bitego bizamushimisha muri kariyeri ye n'iki ngiki. Messi akavuyo kontrole ya Alvarez, umupira ugora ku kirenge cya Messi mu moso ye n'ubukorikori bwe bwinshi. Moso yisize ikimuri, ararekura ateresheje umurundi, umupira umuzamu ukuramo ugongesha umutambiko w'izamura garuka winobamo. Messi shoti riremereye cyane, ikoza mu nkanka y'izamu garuka mu murongo hasi urawurenga. Argentine Messi Rubi Celeste 2, ikipe y'igihugu ya Misiri Lefao 2. La fala hatari mechi inakuwa ngumu sana kabisa. Afrika waravumwe, machi kabikomeye noneho kurushaho. Afrika warakubititse. Sinzi umuzimu rwose waduteye. Igihe Senegal dutsinda hari urutipe rwanditse nk'iyabazungu bagarutse bakadukoloniza. Ati turacyafite byinshi narabuze iki kintu. Ayo ni amarangamutima w'umuntu, umupira wagusaza w'umuntu. Iki kigabo turashaka kwibohora inkoyi y'ubukoloni. Ko nagahinda wa muntu byabwo, ko nagahinda umuntu nk'uwo nguwo. Eba byarenze minota 85 2 kabisa. Nakubwiye ngo Misiri umupira kiriya gitego cyayo banze turatuno bagiye bayikasamo gake yacanganyukiwe, ariko n'umutoza nayo yabahaye icyuho bro. Ibintu byo kumbwira ngo urakiramo abatakanye ntago mbyumva. Menamo urukuta ufunge, menamo urukuta ufunge, bindi bintu bize nyuma abantu. Sizo mpira hagati mu kibuga, attention Atian, sizo mpira kwa Salah mu ruhande rw'ibumoso. Salah arinjira muri box, pira bamukuraho, arotwarira na Alvarez baje gufasha abantu b'inyuma, arakwica Lautaro mu ruhande rw'iburyo, arawande Lautaro aragateruro Enzo Fernandez, Argentine cya gatatu cyanyoye. Afrika warakubititse, Afrika warababaye, Afrika we takaza umupira mo Salah mu rubuga rw'amahirwe rwa Argentine. Umupira barawurekipera batanga pasi kwa Lautaro Martinez, contre-attaque, arazamuka neza cyane Lautaro Martinez, agapira rakazamura akohereza neza cyane. Abanyamisiri barimo baraburana, atijya kuri VAR urebe ibyabaye, aravuga ati igitego nacyemeje. Enzo Fernandez teragamo igitego cy'umutwe neza cyane. Avuga ati ari habaye ikosa, nibyo ari habaye ikosa kare, uburyo se bashaka penalty ntabwo byakunda. Ibyo no kubyibagirwa nk'uko rya tungo ryahebye amahembe. Nuguheba ntibibaho. Messi abura gutese muri kimwe cya kane, ntibishoboka. Ariko Lautaro aratukuye umupira mwiza, markage free header. Enzo Fernandez ari wenyine ayinazemo yitonze, ashyira mu ipoto ya kabiri. Uwo bita Shobayiri agwa mu nka rwose neza cyane, nk'uri kubyina ikotaniro neza.